Yes, reka tugusuhuze cyane dore ko natwe twanze kuryama dutegereje kureba uko ibintu biza kugenda. Ni ukuvuga ko mu bice bitandukanye by'igihugu by'umwihariko mu mujyi wa Kigali abantu bahuriye ahantu hamwe mu birori byo gusoza umwaka wa 2024 no kwitegura kwinjira mu mwaka mushya w'ibihumbi 2025. Ngira ngo urabibona amashusho yo gusoza umwaka. Kigali irasa neza cyane aho rwose ari ibintu byiza. Ni ibintu rero bisanzwe ko buri gihe iyo umwaka urimo kurangira haba hari udushya ku byerekeranye n'uburyo umwaka ugiye kurangira. His Excellency nawe rero yageneye ijambo rikomeye abanyarwanda muri rusange ndetse anabifuriza umwaka mushya muhire, ababwira ko rwose bagomba gusoza umwaka banezerewe cyane. Umujyi wa Kigali rero mu rwego rwo kumenya uko abantu biteguye gusoza umwaka, hari ikinyamakuru kirimo kugenda gitembera kinyarukira ahazwi nka Car Free Zone, kiri kuganiriza abaturage bamwe mu bahari, bakaba bari kuvuga ko biteguye kwinjira mu mwaka mushya wa 2025 bameze neza. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kandi yavuze ko u Rwanda rwiteze ko urubyiruko rugira uruhare mu bikorwa biteza imbere igihugu ku buryo kigera aho cyiteze kugera. Ibyo ngibyo bitangaje nyine ubwo yavugaga ijambo ryo kwinjira mu mwaka mushya. Ni Perezida w'u Rwanda wagaragaye mu mwambaro udasanzwe abenshi batamumenyereyemo. Mu mujyi wa Musanze abantu nabo ni benshi imbere y'isoko rya Goyiko aho bategereje ko haraswa ibishashi bisoza umwaka wa 2024. Ikindi muri Zion Temple Celebration Center ahazwi nko kwa Gitwaza, abitabiriye igitaramo nabo ngo ni benshi. Ni igitaramo gisoza umwaka bari kuririmba indirimbo z'amashimwe cyane. Muri igitaramo bari bagisoze mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Mutarama, bose bari mu bicu bashima Imana bavuga bati warakoze Nyagasani. Imbaraga n'umurava bafite birerekana amashimwe ya buri umwe nubwo buri wese atabumbura umunwa ngo avuge. Biteganijwe ko igitaramo cyitabiriwe n'abakristo benshi kiza gusozwa saa 11 za mu gitondo n'ejo ku itariki ya mbere nyine z'ukwezi kwa mbere umwaka 2025. N'umwaka wo kurenga imibiri n'izina iki giterane cyangwa se Zion Temple bahaye uyu mwaka centre iwugenera izina ryihariye buri gihe, dore ko abanyarwanda bagiye kwinjira muri uyu mwaka wa 2025 bawise umwaka wo kurenga imbibi. Bisobanuye ko ari umwaka wo kuva ahantu hamwe ukegera ahandi cyangwa se kuva ku ntambwe imwe werekeza mu yindi ntambwe. Abatuye ku musozi wa Rebero nabo bari kugenda berekeza kuri Canal Olympia hagiye kurasirwa ibishashi bisoza umwaka wa 2024. Ikindi ni ko Kamari Katia uvukana na Miss Nishimwe Naomi nawe yambitswe impeta na Adonis Javanifira ukinira APR BBC. Ngayo nguko muri Car Free Zone yo mu mujyi wa Kigali rwagati imbuga City Walk ni hamwe naho hateraniye abantu batagira ingano bategereje yuko haza kuraswa ibishashi by'umwaka. Ikindi bakaba bari kwiryohereza bishimye cyane bategereje ko umwaka urangira. Ikindi nuko hano hari n'abadije bari gususurutsa abantu biteguye ibishashi by'umwaka mushya. Umubare munini w'abitabiriye n'urubyiruko n'abanyamahanga baba mu Rwanda. Abantu bashaka kandi gufata amafoto y'urwibutso rw'umwaka dusoje nabo bashyiriweho ahantu ho kuza gufatira mu mafoto. Abatuye Nyamirambo mu mujyi nabo biteguye kuza kwinjira mu mwaka mushya bameze neza bishimye cyane. Naho ikindi nuko abafana nabo buzuye ahagiye kubera igitaramo cya Church Crossover gitegerejwe mu Israel Mbonye nk'umuhanzi munini cyane uza kuba ataramira abantu. Ese Israel Mbonye nawe biza kumugendekera neza hariya muri Kenya? Reka tuze kure. Abanyarwanda kimwe n'abandi benshi ku isi bahanze amaso umwaka wa 2025 buri amasaha, dore ko twebwe hano uburi minota
13 gusa kugira ngo urangire, bamwe mu bawubonamo icyizere cyo gukomeza kugera ku nzozi zabo mu gihe abandi bawitezeho kubahoza amarira batewe na 2025. Reka tugere Nyabugogo muri gare naho turebe uko bimeze, dore ko Nyabugogo muri gare ngo byageze ahagana mu ma saa 3 z'ijoro abantu bakigenda batega amamodoka bashaka kujya mu bice bitandukanye by'igihugu kwizihiza umwaka mushya. Umunyapolitike Robert Kyagulanyi ni Bobi Wine yatangaje ko mu matora makuru w'igihugu ategerejwe 2026 azongera kwiyamamaza, aho azaba ahanganye n'umunyapolitike w'ishyaka NRM riri ku butegetsi. Guverinoma y'Ubudage yashinjije umuherwe Elon Musk nyiri X gushaka kwivanga mu matora yabwo ateganijwe tariki ya 23 Gashyantare 2025. Ni amakuru dusize muri uyu mwaka. Umwaka wa 2025 wahawe ibara rya Pantone 17/1230 Moshamoeze nk'irigomba kuwuranga, n'ibara rijya gusa na kaki ariko yijimye. Ngayo nguko ni ibara ryahawe uyu mwaka. Perezida Kagame yavuze ko amatora aheruka yagenze neza ndetse bigaragaza icyizere abanyarwanda bafitiye ubuyobozi bwabo. N'ibyo yagejeje ku baturarwanda ubwo yabagezagaho ijambo risoza umwaka. Wari umwaka nyine ngo wo kwibutsa abanyarwanda aho bavuye no kumenya aho bageze biturutse ku ntego bihaye yo gutera imbere no kwiyubaka. Abanyamahanga biga mu Rwanda bishimira umutekano bahasanze, bagahamya ko nabo bazakomeza kugira uruhare mu kuwubungabunga kuko ari wo wabatinyuye no kuhakomereza amasomo yabo. Ni amakuru agezweho. Miss Naomi Nishimwe yagaragaje ko yishimira ko Imana yaramuhaye umugabo uyubaha, ndetse avuga ko atabona uko asobanura ibyishimo afite nyuma yo kurushinga na Tesfaye. Ikindi ni uko Perezida Paul Kagame yashimye abanyarwanda bose n'inshuti z'u Rwanda ku migendekere myiza y'amatora yabaye muri uyu mwaka urangiye. Ibyo yagiye atangaza byo ni byinshi. Icyo wamenya ni uko hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi mu Rwanda abakirisitu mu matora atandukanye bawukereye mu magoroba cyangwa se mu bitaramo bisoza uyu mwaka, ibindi bitegura kwinjira mu mwaka mushyashya wa 2025. Reka ngushimire cyane, nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom.